benethi ingoma kaKhuzani iyabheda wena defender ke Ambuza ukuthi hayi ukuthi ugcone yena ungagconi yena mana ngicela ukubuza right esho uyena baningi bese abacula abakhulume leyo nto mfethu ngibuza hayi starring musu kufaka umuntu mfethu ehlathini into lento ikhulunywa yonke umuntu ukuthi yebo mina yabo nje mina uyangizwa ngiyavuma ukuthi ingoma kaKhuzani nekamthandeni ayilengani wendomesi hayi bafethu hayi Ndomesi bafethu yabona ngeke size sikhule cha bafethu bengicela nami ukubeka kwami umbono ngiyabingelela kuwena bhuti uSmiso cha bafethu ngicela nje ukubeka nami ngizoba mfishane kakhulu mina ngendlela engibona ngayo as umlandeli kaMthandeni ngicela ukuveza nje lokho ngomlandeli kaMthandeni ngeke ngikufihle and ngiyamthanda so uma uSmiso ekhuluma ngalendlela mina nje uSmiso ngiyazazi ingoma zakhe ngiyamazi ukuthi umuntu oculayo futhi ocula kahle uma ngathiwa umculo uhamba ngeqiniso ngabe baningi abacula bangaphansi kwakhe inkinga umculo uswaba ngepolitiki kakhulu njengomuntu abuye ulalele kumculo kaSmiso hayi mina bhuti uSmiso ngeke ngize ngilahlekise wrong egameni lokuthi nje mina ngiyakuthanda ngeke ngize ngifavor ngenxa ukuthi ukhuluma kahle ngomuntu vele ngimthandayo ukuthi ume kwi-social media ukhulume ngomthandeni ngoKhuzani uveze ukuthatha isayidi kuzowubulala bhuti umsebenzi wakho lokho angifuni ukuqamba amanga ngiyazi ukuthi mhlasimbe usube nesikhathi wabuka ingqinamba wabona ukuthi ku-right ukuthi wenze kanje kodwa for mina engibuye ngikuthande ngenxa ukuthi ingoma zakho ngiyakwazi ngizilalele ngiyayithanda bhuti umsebenzi wakho kuzowubulala ngasiphi isizathu uKhuzani i-artist enamandla noma engashaya ingoma encane ngenxa ye-fan base akanayo emculweni ngenxa yamandla akanawo lokho kuzomenza ukuthi ucindezeleke ibhodi ngesingami ngiyazi ukuthi ngenze mhlawumbe ingoma amthandeni uyithandile and umaskandi uthanda ngokweqiniso wena ukuthi ufisa kudume ingoma etrendayo noma emnanda leyo sikhathi but umculo bhodi ngicawuthi ngoba ukuwona uyawubona ukuthi iqiniso awunalo so nje ukuma kanje i-support khona la uzoyithola khona la ngeke usayithola khona ngenxa yeinkulumo zakho ilokho nje bengifisa ukusho mina sanibona bafowethu ngisacela ukubeka nje nami molweni yebo bhuti ya no ake ngibingelele nje bonke abakhona nje akukuningi engizokusho kodwa yazi bafowethu ngoba umaskandi siyawulandela nami ngiyawulandela nje kakhulu likhona iqoqobane engihamba nalo kodwa kunento okumele ukuthi kuhlalwe eqinisweni yabo indlela engizobeka ngayo indlela engibuka ngayo kunento abantu abangayiboni engelona iqiniso ekugcineni ezolimaza umculo number 1 lento ka-YouTube ayisenalo iqiniso and iyawulimaza umculo number 2 engifisa mina ukuthi abantu bazi ukuthi impumelelo ye-artist ayikho kubalandeli bakaKhuzani nansi inqama ingoma yayo yaduma yavala kuma-social media ibingekho kubalandeli bakaKhuzani and wazi ukuthi masiphila kulomhlaba angeke abantu benganxanye abawona amanzi kukhona abayokuthanda kukhona abangeke bakuthande kodwa umuntu ma ezwakalisa indlela akabuka ngayo ngoba into uthi mawuthi uyayibheka akakhulumeli kakhulu ingoma kaKhuzani but ukhulumela ukwenzeka kwento eyisihlava esibi kusasa esizolimaza umculo ama-views bafowethu aseyathengwa manje lento elimaza umculo uyayizwa lonto leyo noma ingoma ingangenile kubantu kodwa manje indlela osekwenzeka ngayo akusenalo iqiniso ngoba kuhlabekisa ubani nobani inkulumo kaSmith ibilapho mawuthi uyayilalelisisa kahle ukuthi indlela okwenzeka ngayo akulona iqiniso so uma umuntu engalenzi iqiniso engatshelwa ekugcineni lo muntu anemthanda hayi ngoba uSmith enenxa noKhuzani akananxa noKhuzani but it doesn't mean ukuthi uyi-artist elitop kangakanani akusho ukuthi awekho ama-artist angavela ngaphansi angakwazi ukuthi abe phezulu umzukulu waduma ngengoma yakhe bekhona abantu abanama-fans yena engenama-fans kodwa yaduma ingoma kamzukulu so kukhipheni ukuthi abalandeli bakaKhuzani bakwazi ukudumisa umculo leyo nto angeke yenzeke iy'nhlanhla zabantu azifani ngisho bekuzonda ngisho bengakuzondi uma inhlanhla engakuwena ingoma yakho yoduma ngiyabona
Cha, ngiyaxolisa bafuthu ukubuya isibili, ngiyaxolisa. Ngifuna ukuthi ukutshela bhuti, yabo lento ayishoyo uqinisile. Kodwa bhuti enkulumweni ebheke kuSmiso as i-artist uyambulala umthandi. Lento ayishoyo ayikhombisa ukumthanda. Le nkulumo leyikhuluma inkulumo yami as umlandeli nomlandeli. Mana nje kancane. Mana Nkabe yami ithi ngikuphendule mina yabo. Number 2 angithi ithi ngikuphendule Nkabe yami. Uyabona Nkabe yami, mina ngumculi ne, and futhi ngumuntu, we understand. Okwesibili ngifana nawe, angithi wena umlandeli kaMthandeni, mina ngifana nawe, mina ngithanda umculo kaMaskandi wonkana, uyabo. So okwesithathu mina ziningi izinto engayikhuluma ezinhle ngoKhuzani akazenzayo emculweni, uyabo. So angifuni ukuthi mina mfowethu uthi wena ngoba lakho wena umlandeli kaMthandeni, so uvikela ukuthi mina elami igama lingamoshakali, ngoba akumelanga mina njengomculi ngikhulume ngegama lomunye umculo ukumlungisa njalo, uyabo. So nina we Nkabe yami, abaculi niyabamosha, you understand. Niyabamosha abaculi ngoba nibavuna nasey'ndaweni ekungafanele nibavune kuzona. Ngiyakuzwa mawuthi okay it's fine, ungakhuluma kodwa akufanelanga le nkulumo ikhulunywe i-artist. I-artist akuyona umuntu, akayelani umuntu, ngoba mina into engiyikhalelayo mfowethu, ngicela ungilinde ngiqede ukukhuluma. Into engiyikhalelayo ukuthi awungabulawa ngamabomu umculo kaMaskandi, uyabona. So ngoba wena umlandeli usuzongincikisela ukuthi mina ngoba ngumculi usuzongenza ukuthi mina ungangisapoti, uyabona. Leyo nto leyo ayisebenzi leyo nto ekugcineni. So lento okuvikela kuyo mana Nkabe mina ngineminyaka eminingi kabi ngicula, we understand. Leyo nto leyo ayisebenzeli muntu, kunalokho uyozufe nje izinto zakho engahambi kahle. Ayisizi lento ukuthatha isayidi nokuncetheza nokuncenga umuntu, uyabona. Umuntu kumele umbonise ngendlela okuyiyona. Nawe mfowethu ngifuna la njengoba uzophuma la, uphume ulaphekile ukuqonda ukuthi umculo uwumuntu, uyabona. Ukufihla futhi into ufisa ukuyikhuluma kubantu noma ufisa ukukhuza ngayo, lokho kuyambulala umuntu kukodwa, uyabona. So kunabaculi abacindezelekile la abafisayo ukukhuluma ngezinye izinto abangakhona ukukhuluma. Nina abantu abafana nawe mfowethu yibona abantu abamoshayo okuthenini abaculi behluleke ukukhuluma nokuveza opinion yabo. Mina kulesizwa libathi bani lo uNtumiso, mina ngiyayizwa indlela echaza ngakhona. Starring wayami ukuthi akumelanga echaze ngalendlela ukuthi mina ngizizwe ngi-off, kodwa ke ngiyamuzwa ngoba ukhalela ini iqhawe lakhe, uyabo. So nami ngiya-understanda mfowethu, mina I really don't care ukuthi ubani ozongithanda ubani ongeke ngithande, as long mina ngizokhuluma into eyakho uMaskandi nekhulisa uMaskandi. Ukuthi ngiyi-artist noma ngisile artist seniqala ukwazi manje lokho, ngoba mina kudala ngacula mina. Angifuni futhi ukuthi mina mfowethu Wendumiso, angifuni mfowethu mina ukuthi usekhona Nkabe yami. Ngikhona Mina sengiyalala mfowethu, yabona. Ayikho impilana bafowethu akuxatshwana, kodwa yabona bafowethu mina ebengingena ngalo ngilikhuza okuwukuthi bafowethu akungathi noma ingoma siyibona bafowethu idla amalangabi kangaka bese sithatha umculo ngenzondo. Khona sayizile lento leyo. khona uyabona nje mfowethu, uyabona nje mfowethu, uma umlandela kaMaskandi wena usekhona. mfowethu ngilalele khuluma. Ya mfowethu, ilento engiyishoyo ukuthi mfowethu uMaskandi bafowethu awungabi kungazi ukuthi ungumuntu oyedwa, uyayizwa leyo nto. Uma mfethu uyazi khona abantu mfethu abashaya ingoma mfethu abadumile, yabo nje le ngoma ethi nangu Herod, yabo leya ngoma leya mfethu ingenile kubantu, kodwa bafethu ngeke iziphakanyiswe ngesimo sokuthi lo muntu akadumile, yabo. So bafethu umculo asingawuthathi ngoqhawe lami, asiphusheni uMaskandi bafethu, siwubone ukuthi ugcwala kubantu kanjani, siwufake kubantu uMaskandi kube igenre ehamba phambili, singathathi izinto ngenzondo. Nami uKhuzani mfethu menze kahle kufanele ngimhalalisele mfethu, ngingathathi izinto ngenzondo ukuthi mhlawumbe ngihamba noMthandeni noma ngihamba nobani, yabo. Because uma uzobuka le ngoma lekhishiwe, le ngoma bekuyinhloso ukuthi vele izomaka iParis mase sikhuluma iqiniso.
le Paris yethu sonke singabalandeli bamaskandi singabaculi bamaskandi, we should be proud. Hayi mfowethu akuseyethi sonke. Eyethu sonke. Mana starring. Man webhuti athi futhi man awuthi ngiphinde ubani awumesilinde nayo le nkunzi iqede ya sonke mfowethu. Mfowethu yimba ngiyaphika akuseyethi sonke. Mfowethu ngiyaphika akuseyethi sonke. Noma uphika ingoma vele bafethu ingoma vele bafethu akusiyona ethi sonke kodwa ingoma yase South Africa yonkana yabona mawuphile South Africa ngiphela idlale mfowethu starring sengicela ukukuphendula mfowethu before uhambe Wathi ngizwe kubona ukuthi hey kuyangihlula ke mina ukukhuluma insizwa zeningi ngikhuluma kodwa mfowethu ngicela ukuthi ngiqale kwena mina futhi umculo ngiyawulalela uyazi futhi anguthathi personal ya mfowethu namanje ngiyakuphinda lokho ingoma kaMthandeni imnandi yes ya ngitshelile ukuthi ngilandela uKhuzani ingoma kaKhuzani lokho kushiwo uSmiso ukuthi ingoma kaMthandeni kufanele isimele njengamanje ngumaskandi angiphiki mina ngikuphikile lokho kodwa into engilwa nayo uSmiso uyi-artist isiphi isidingo sokuthi ezekhipha igama ethi ingoma kaKhuzani iyabheda ekubeni wakhe umsebenzi singakaze siwulalele yes inkinga mana wendumiso into enza ukuthi ngize ngifike kulapho mina bengafuni ukufika lapho uyabona uyazi ifana nani lento wendumiso ngicela ningilinde yazi ifana nani lento lena mfowethu ifana nalento ukuthi intomba yaliwa we understand uma isoka selifuna ukuphuma entombini liyanyelela lishona le intombazane lokhu ibuza ukuthi ngenzeni khuluma phela usangithanda kuze kugcina kuphuma leli gama elithi angisakufoni yabona kuyiphutha lokho engikushilo ukuthi mina ngithi ingoma kaKhuzani iyabheda kodwa ukuthi uziphume leyo nto leyo ikhishwe yini ngendaba ukuthi nina alimeli iqiniso ngendlela eright nikopolota umuntu entweni kade engekho kuyona uyabona so bese nimfaka ekuthenini ezekhiphe lento ukuthi cha kahle impela ngisho ngoba la kuukuthi intomba yaliwa kwaZulu intomba yaliwa intombi uyahlehla uyanyiba entombini mangabe ufuna ukuyala kodwa yona manje lokho ikopolota ikuvimba yenza zonke lezi zinto ugcina usulela yenza iphutha lo ukuthi uthi cha ngisakufuni ntombi uqala ihlangana uyaunderstand ke Ndumisa ukuthi ufike kanjani emlonyeni wami ukuthi manini bafowethu ngisafuna ukuphendula nangu manje ubhuti ucela ukungilinde ngikhulume uyaunderstand ukuthi mfowethu ufike kanjani ukuthi kuze kufike ekuthenini mina ngithi ingoma kaKhuzani ayikho ezingeni le Paris noma leli abayiphusha ngayo noma abayithengele ngayo ama viewers lapha ku YouTube yabona phela abantu abazona ilima abantu mfowethu so kuze kwafika lapho ukuthi ngisho nje ingakho ngithi nxese Ndumiso ngiyakuzwa futhi ngiyaunderstand indlela ofika wavutheka ngayo ngiyaunderstand ukuthi wena ingoma lakho uyithande uKhuzani kulungile ukhuba wakho loyo angeke ubangise ngokhuba wakho nkabe yami uyabo kodwa mina bengafuni ukuthi size sifike lapha ekuthenini ngithi mina ingoma kaKhuzani ayikho ezingeni eliright ngoba nina niyankopolota nikhuluma amaganyana ngigcina mina sengisho ukuthi kahlahle into enza ukuthi mina ngikhale ngama viewers ukuthi umfowethu phela uKhuzani umfowethu bekumele ebongele umthandeni embongele noma engeze ukuphumela obala embongele akukhulume phela thulani ngikhulume phela kwakhumana ima ngikhulume ndoda embongele noma engeze ukuphumela obala ukuthi embongele ngoba isikhathi sikaKhuzani siyeza uKhuzani kade eyithatha icoco sivuma imbongela naye umthandeni embongela uKhuzani so kungani umfowethu embongela ukubekezela inyanga yodwa nje ikhiphe i-album yakhe Khumbuze kuphi sasikukhuphwane qala ubohamba imicimbi qala before ubuze sasikukhuphwane ezakho manini bafowethu ningamphazamisi uSmiso ke nimene miyeke nakhuluma khuluma nta kulonyaka kanti kodwa wambongela ithi igama wambongela
Hayi, embongela mangabe lithi liyavota uqhaza. Wendumiso Yeah, bhuti. Yeah, bhuti. Hayi, umbongela mele liyavota uqhaza. nawe kancane webhuti Manini bafowethu, bafowethu, akube ne-order phela bafowethu, ukhuluma umuntu Bani oyedwa. okhulumayo uthi umbongele uthi uma ethi uyavota uchaza ubani loyo? cha mana Yimi imfokhumana umxuku. Ubani? Ku-wrong lokhu kaByami. Asingakusebenzisi sogcina siphe Ah. nathi ithuba Simiso siyacela bhuti. khuluma bhuti. Ngithi mina kuwena Ndumiso kule nkulumo yakho mfowethu njengedixa ngicela ukusho lokhu kuwena njengedixa Mana ngobhuti, mana ngicela uyilungise leyo nkulumo yakho, angiyifuni la kulo live kaByami. igama labo Wendumiso. Ngicela ukuthi ulungise Wendumiso. leyo nkulumo yakho. Okay Ndumiso. ngizoyilungisa yeah Simiso. Wesimiso. Wendumiso inkinga yakho wena Ndumiso mfowethu ukhulume kahle angifuni mina ukwenza ngathi angikuzwanga and indlela obukhuluma ngayo ukhulume njengomuntu ofana nami ongathi uyamthanda uSimiso uyamuzwa futhi ukuthi ucula kanjani